сураи Абаса, яъне рӯи туруш кардан, дар Маккаи Мукаррама нозил шудааст ва аз 42 оят иборат аст. Бисмиллахи ррахманир раҳим. ба номи Аллоҳи бахшояндаи меҳрубон. Абаса ва тавалла. Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам рӯеро туруш кард ва рӯй бигардонид. ин гуна рафтор аз ҷониби Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам барои тарки фазл буд, на ин ки корашон аз рӯи гуноҳ буд. Зеро паёмбарон масъуланд, балки ин корашон тобеи сиришти инсонӣ аст, монанди хашм, ризо, ханда ва гирья. Узри Ибни Мактум низ ин буд, ки намедонист Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам ба дигарон машғуланд, ки ба ислом мушарраф шаванд. Ан ҷаъахул аъма. чун ин нобино Абдуллоҳ ибни Мактум ба наздаш омад, дар он вақт Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам ба даъвати бузургони Қурайш машғул буд. Ва ма юдрика лааллаху яззакка. ва ту эй паёмбар, чӣ донӣ, шояд ки ин марди нобино покиза шавад. Ав яззаккару фатанфаъаху ззикра. ё панд гирад ва панди ту фоидааш кунад. Амма ман истағна. аммо он ки ӯ тавонгар аст, бо мол ва ба имон эҳтиёҷ надорад. Фаанта лаху тасадда. ту рӯи худ ба ӯ мекунӣ ва ба каломи вай гӯш медиҳӣ. Ва ма алайка алла яззакка. ва агар ҳам пок нагардад, чизе бар зиёни ту нест. ин буд тафсири Бағавӣ. Ва амма ман ҷаъака ясъа. ва аммо он касе ки шитобон ба назди ту омад ва ҳува яхша. ва ӯ аз камбудӣ кардан дар роҳи ҳақ аз Аллоҳ метарсид. фаанта анҳу талаҳҳа. вале ту аз ӯ рӯй метобӣ, ба дигаре рӯй меорӣ. амри Аллоҳ чунин нест, магар ин ки байни бузургу нотавон, бою камбағал, марду зан баробар бошӣ. ин буд тафсири Ибни Касир. калла иннаҳа тазкира. оре, ин ояти Қуръон пандест. фаман шаъа закарах. пас ҳар ки хоҳад аз он панд гирад. фи суҳуфин мукаррама. оятҳои Қуръон дар саҳифаҳои гиронқадр аст. марфуъатин мутахҳара. саҳифаҳое ки пок ва дорои манзалати баланд. биайди сафара. ба дасти котибони кирамин барара. бузургвору некӯкор сабт шудааст, яъне фариштагон. قتل الإنسان ما أكفره. лаънат ва азоб буд бар инсони кофир, ки чӣ носипос, ношукр аст. من أي شيء خلقه. аллоҳ ӯро аввалин бор аз чӣ офаридааст? من نطفة خلقه فقدره. аз нутфае офаридааст ва он гоҳ ӯро ба андозае сохтааст. ثم السبيل يسره. сипас роҳашро осон сохт ва барояш роҳи неку бадро баён кард. ثم أماته فأقبره. баъд ӯро мемиронад ва вориди гӯраш мегардонад. ثم إذا شاء أنشره. сипас ҳар вақте ки хоҳад ӯро барои ҳисобу китоб зинда мегардонад. كلا لما يقض ما أمره. ҳаргиз чунин мабод, он чиро ки ба ӯ фармода буд анҷом надод. فلينظر الإنسان إلى طعامه. пас одамӣ ба таоми худ бингарад, ки чӣ гуна Аллоҳ таоми ӯро
برای نگه داشتن حیاتش آفریده. أنا صببنا الماء صبا ما باران را به فراوانی فرا ریختیم. ثم شققنا الأرض شقا سپس زمین را به نیکی شکفتیم. فأنبتنا فيها حبا آنگاه در آن دانه ها را یاندیم وعنبا وقضبا و انگور و سبزوات وزيتونا ونخلا و زیتون و درختان خرما وحدائق غلبا و باغهای پردرخت و انبوه وفاكهة وأبا و میوه و علف را متاعا لكم ولأنعامكم تا شما و چارپایانتان بهره برید. فإذا جاءت الصاخة پس هنگامی که آن بانگ گوشکر کننده روز قیامت که گوشها را کر می سازد در رسد، يوم يفر المرء من أخيه روزی که آدمی از حول آن روز از برادرش بگریزد وأمه وأبيه و از مادر و پدرش وصاحبته وبنيه و از همسر و فرزندانش. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه هر کسی را از آنان در آن روز قیامت کار ساخت که او را به خود مشغول می دارد. وجوه يومئذ مسفرة در آن روز چهره های شاد و درخشانند، ضاحكة مستبشرة خندانند و شادانند. ووجوه يومئذ عليها غبرة و چهره های دوزخیان در آن روز غبارآلودند، ترهقها قترة تاریکی آنها را فرو می پوشد. أولئك هم الكفرة الفجرة آنها کافرانند که به نعمتهای الله کفر آوردند و آیتهای او را دروغ برآوردند و بدکارانند که به محارم الله جرأت کردند. این بود تفسیر طبری.